Lora soifua whaatala whātu se whapoponga foi o tala mai Ausetalia le radio Samoa mo le nei foi a solua. O le lata le se furu le tau na leilana tupoi se whaalawelawe le whaitua Bonnyrigg e Sini ina o se soa e se pasi na nga iatu malana pasese se whale o se ainga i le tu i sauti se sifo Sini. O le whesoswani whaamamawe na wala wane le whale le Appleton Road i Bonnyrigg Heights to te le pasese le teimi na iei lea teimi o le whalawelawe. To tele na tong fitia i manuanga mai lea whalawelawe mai to tasi na awe le whalamai e whiorolo le tinga i no manuanga. E le iei seisi mai le whale lea na whaamnua ni ai le whalawelawe ai nā ngai umatu i eire vaenga le tine mu ma le rescue whapea leo leo ma le taawala le whalamai ma o li poti da tamai wa ta wai o lo whaatari le tow truck e ave esea mai ei le pasi mai le whale na hawhia. E leo ta ua po lana mafuanga na tupoi le whalawelawe o na o lo whaawau pea susu. E ngā. Ua moria i se tangata to rua le whalawelawe whata ua ina na whasiotia i se Tala Fou i se vevesi na tupu i rei tui mātu i se sifo me le pone. Ua tā ua leo leo le vevesi lea e awhia i se kulupo tangata mai McBurney Drive i Kurunjang i le asorua se furu o te sema o le tausanga na te nei. Whairoe le 9 News o le Tala Fou i se furu varu tausanga na tonga fiti ai le no fuanga na tupu i le whalawelawe pe i taina mariura vai se taimi munumuriane. O se Tala Fou e luas futasi tausanga o le atu la i le whaamsinonga i merepone i le so ma le tamaitite se furu fitu tausanga mō lia le whasio ti tangata ma o le atu la i le whaamsinonga o tamaiti. Samoa i mō lia leo leo se li e luas lua tausanga ma se isi tamaitite se furu lima tausanga mai Harkness mō lia le whasio ti tangata. Ta ua rau su e fōringo le bevesi sa fuafua le lei ma o tangata o lo o hau fiai e masani uma. O fola le whainga malo le stete, le whaio se enga tu to tasi le mafuanga o le soronga ele le tu i sauteo me le pone, ma e whaisi to tele o ainga sa au mawai lea whai tu, e le ito e mawhai lawa na toi fo iatu i lea no fuanga i Morning Peninsula talu mai lea whaalawelawe. E 2 miliona le tau o se whale e whapotu moe, na se ese mai le tūranga na tuai, mai iu ina afia toi maleisi whale i au tafa i le teimi na tupu ai le soronga ele lea, mai lua fo isi soronga ele le whai tūrawa lea, wa lea o mawhai lawa fo i ona toi anga i ei a inga sa iai, talu mai lama lea whaalawe, mo le pea ma le lua nei o tausanga. O le isi whale whato a lisi ina e whaatau, wa ave esea mai le maketi. O la tau na afia no la tau whaelo e le ABC, e le i maua sa tali le mafua ango le soronga ele, e au fia i maa afianga i le suawai. O lo i ei pia whaafesiri le mata upule nei ato ai, ma mata upu tau insiua, ma isi fo i ena nofola la tā nei lea whaai tū. O le Premier Jacinta Allen, na ia fola le tau na leila, o le a whaia lose se komisi sue, wha mautu wai ma wha manino le mafua anga o le tura i mai o lea wha lawe wha le nātura, mani au wala sa tatau o na mawhai na wha atino tau fiai. Wai mai Allen, ua whaia lea ngā yoinga na ua wha alongo, ma le toto ai le community lea wha i tū, o lo mana na o initali i nei maumata upu. O lo whanga solo nei le suenga mo se Tala Fou, i le mai ana alu o sana ta elenga i le tu se sifo o New South Wales, ma o le tama Tala Fou e se fulu ono tausanga, na rei toi wa iena wanga i sana ta elenga i Macquarie River, e lata i Sandy Beach i Double, po le te o le afole rima i le fia na nafi. Whamatala ina o le Tala Fou mai Afrika, pe amara se rau fitu su 5 centimeter le umi, mai tino le lei. Na muri wa ia o ia la e ina se ofuwai a Adidas danu moana, ma o leo o le SES ma le VRA Rescue New South Wales o lo ngāru rua whaatasi le sa iringa o le Tala Fou. E leo tele ni whaamataranga o awanoa mai rau tu stala o le nei mata upu alo o whaabau pea le suenga. O toi whawhangu wai manisi o whaamanatu mai reo i tangata rau tere i a tau tuana le i tū tau le puipuinga ma le saunga le mū pe a ngai ini tā elenga e le ngata le vai whaapea foi ma le sami. Tala mulimuli, tō tolu tangata ua pueina i le mai o se whaalawe na ua whana se rii i tāwe ni le pōna pō. Whai mai reo i le Northern Territory, no nātou tari ane le whaalawe le tere tito le fitu le fiafi, whana i se rii e luasu tolu tausanga i Coconut Grove. Anga i atu paramedics i lea no whanga ma ave ai le na fia i le whalamai, le oro tong fiti ai. O le babeao na le napo le tau le whana pu e ai e leo se rii e se furu iwa tausanga, luasu lua tausanga, ma se tama i ta e luasu lua fo i tausanga,
po e na mai I rātou ia mai Catherine, e siria ma le 3 kilomita le tuisau te sae o Darwin. O li poti mai reo reo ta wai o tinga ina ne na fia, mai le maua le upenga na wha o ngai le wha lamlave. Ma salo le fo ringo se upenga na whai le fale, ai le o yeisa so o tanga I ni wha lamlave wha tūranga le lei, po ni kengi, po se tūranga fo I au fia ini lanu, ai whai mai reo e taliton wina e masa ni uma I lātou olo o au fia ina nei mata upo. Ia o tala nā le radio Samoa, mo le nei fo ia solua.